Right, Yankonko from Crosso, Amnon, Beshasia, area for the English Premier League in Menra. Game Kaseba Quetoja, Award, the Stamford Bridge, Chelsea, Wamo and Newcastle United, and the boss of Jumedian Banariano, Naya Chelsea, Shamian Sa, and Newcastle, Wamo Ate Academy, a Branson, Nicholas Jackson, Wamo and Edika Etwatana, and Chelsea, Cole Palmer, and after my Callum Mudrick, Wamo and Ariano two Cosno, and Chelsea, a Branson Alexandra Isaac, and after a year Murphy, Wamo and two Cosno. And so Edema Newcastle United would win the Echemo and UEFA Champions League anymore. Wa Emirates Sports Stadium Arsenal wa Etrefi and FC Porto now from the Aboso referee Clement Turpin from France wa na ebedi game no 8 p.m. and as I dread you know ebetri ato from Channel so first like no Arsenal echo Estadio do Dragao ama FC Porto shoma kanaba kwa wa mo entimianti and Arsenal e hwedem so metim ato mo now from the many atremo out the next phase of the Champions League. Yantua so ewo Estadio Olympic Luis Companions and our Barcelona Spain and FC Barcelona wamo etonsa era for SSC Napoli now from Edia Penny referee Danny Mukele from the Netherlands and Obabedi Sakem no first leg no at Napoli our Stadio Diego Armando Maradona wamo ene Barcelona equity 1-1 and a Jumediero etim eche ye now for etim ekowie ye nyame eya tuma echra games ne be ebe twaso ewo Estadio Wanda Metropolitano team and the Atletico Madrid, Mamma International Milan, Ebetuma Tradia Wintam so first leg no, Adia Inter Eshabako, Atletico Madrid, Woman Timiante, Sasso and Outway Etremo, Ewa Signal, Duna Parker, Yamaya Tumarachana, Borussia Dortmund, Wamo PSV Eindhoven, and Ebetim Ashanadia Wintam so first leg in 1-1, and a Jumedian Etim Ecovier, Jean Twasona for Yorumo, our the major tabloids across Europe, stories are what were, making the headlines now. Appointed the Amad Diallo, one air player. At Manchester United na Abante Ivory Coast free with Atalanta and Johnny Manchester United we buy no ayesa bono we sheda nya bi mo eda no bebem kakra no we pra amanyama koyete adiamano na Abante no oye Muslim ni ana enei wodi atoja se ne social media platforms nyina we deactivate we delete nyina enya de be ye adwuma eno na central focus Abante ball na wonya bi mo Manchester United no enam so am Abante no opese wo twene wo fi social media won pe pressure bia ama jealous yanka wo biante wo se bosumi ye wo mi month of Ramadan wono we Muslim ni na social media no sabe ensem huna nkofo twro social media no so no wono don person de no bagigim eno nti ene we delete ni account no won pe pressure bia wo pese holy month isi opa zen hote enti won kwankwa we sabe no fo ni bibia o social media no so we delete ni account no nko enti mo de o matwene ebubu se ono amadialo episode free Manchester enti no yes ade no wote sa asem no ensem hunu emo bia emfa nya asem ene ne nsem apprentice ten ede amadialo wori atutwa na yewremo AC Milan wo mo asoye shano so se former LA Galaxy wo mo penin player for no Jokan Kirovski wo ayo penia ene AC Milan for o mo ayo mo bibia se openi no o metim afaro amana babo adwuma e wo mo board ne so na Zlatan Ibrahimovic wo no ene opening pa ene wo ne papa ne den adi Jovan Kirovski etimetin komo ama AC Milan penifo wo mo etima twese wo metuma for papa no ene ba be giro amana babo adwuma on the board Robert o de to so papa na wo ne eye Steven Gerrard ejina hono no enkomo ene no pe yetie enti openi ne team ati eye Jovan Kirovski AC Milan for hwenim se Roberto Babo Pechuma enso edamamo yentinsim ewo Spain na Spain omo coach Luis de la Fuente we perimpa nei wa boss Spanish national team no we coach Spain enkolani bi ene isia de Spain national team no wono ene kurakura na Abante bakwa no stories na bebre no Real Madrid omakola reswa Ibrahim Diaz Abante ni Morocco ene nchifi na wom Spain ene onyini ye na ayatia ebeto twase Spain for episode man kwan eme be sakan edemamo nanso enua mi breaking news edemamo say Ibrahim Diaz woni Morocco for wie a obesi akan edema de Moroccan national team eno no penia the team ati Luis de la Fuente whether to say wono de one front player onyina kumam so be board ya Spain ono opobia ono be kasa pa Spain national team no pesa mi sakan edemamo enti what is Ibrahim Diaz kwa woni problem enya de Abante rekro for phone no de afra no ene na sema no so eba Yannick Bolasi we fidi our Congo we say academy Crystal Palace we say academy Everton me no ka say Yannick Bolasi onene trem Brazil na Krikuma bobo ko e phone Krikuma Brazil ana Yannick Bolasi
what they need etre enra why any medical tene fefefe and officially on betim upon on toma no be also tima koyi edamom Manchester United akola research for the Mason Greenwood stories by Sabrantie wakoche ne girlfriend bia papa ne ho Anna Robson wabono ama nei United for free tip no mo ye de ne kogina court ne ade keke ka ho sama e Sabrantie no de ya drop charges ni nyina me ne o se ka de ma hetefi Spain na Abrantie no United force omun take any decision over Abrantie that Mason Greenwood and to more keka say Abrantie no back to Manchester United no omunya botre kakra na nya dia omu take decision bia Robert Fabido e to suma me Lecce coach openia ya friend Roberto Diaversa wako boti player ema ne Lecce for sack no ya tenase na me ndi nkomo coach o wa mo bobo Lecce ya hye no 1 omulusu nanu kwesia dei na edema Kevo Veronia na omulusu ya no coach na ntene ho ase na player ba ko striker edema Hellas Veronia on Sunday ya Thomas Henry papa ebopi no kasakasa mu openi peja ni ti Abrantie na no ho peke crowd wa bote no wa bote eni bro Facebook na ba bi peke crowd one okọ head hwan coach na coach Onua coach no coach team no o coach different team let's ne go home omo Hellas Veronia and Hellas Veronia be show mo 1 yes enti a Paul match no ebufuo so enti ne wahi and coach no Demika striker no share goals no David striker no share goal no yes Henry no and coach na go bote no we good headings and pay ya Lecce for this sebi woman tra ho ma oni gwase come wa bot no good headings what ne na go ne na go say apo I say na obi a wa show so ka u pe ba bia bo apira na na umbutu no na say o mo height ne pe ana na umbutu no o mo height ne pe o mo height ne pe anti oye ye odu ha no hu sa Abrantie ne hwene na ma no space ha no se so pe kekra o de ahye ho Lecce for ne so mo tra o masake no Lecce for na sake o masake no na nu ati o ma ndan ene edu ha because say sanctions Italian Football Federation e be take na say o uye coach a utum de uti adwuma na wohwe mu na yeti ona no player no so sebe mitimi fie me nya obi a me so me head ni bi pa so acho assault me nya obi a me bot no hwene but sexual assault sexual assault wo bot obi hwene sexual assault ma ole yeko Onua 95.1 FM yeah,